Dan سبقه كالعالم عبد الباسط دمنا فليتفضل زيادته مذكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به إيمانا وإحسانا ثم بعد. Mga Ruwemi Muslimu mga kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galerong na karimantan kami kaya kau yang diberikan sang kaya dunia na tanto makapat itano si tanto penting na natatano ang kaya dunia. Kaya dunia nak bagi inan wala itu pagigilal sa kanitiyasa. Aisyah kay walang kalahina lagi budalan. Amat at kalorong ito. Naman na sumasalit na tanto magandang kapipo siya. Kau masa-masa ato bilaga po mga pagkaaling ka ipabuta. Taman po mga pamilyang anak, suga na ba ako kawiyang-wiyag. Sa kanya di po ka ng masusulong ginawang ano. Na nagtarong ka sa putuwalan pa, aling kakatawan. Na ayan tuloy ka, na keripatan ka. Sa langit o dengan kemarin si dunia. Na ay mataan na sa pusamya timu manusia asim punya nabi itu mamulo ya betusia naluto yan ukau natin yan dunia na itu i ukohanak yan ukaya baginya na manusia. Iman tu na isa wala awit akan serangkaya kamu pagintau. Sebab sakali iman tu na tumana yang niasiran so pagingilan sa bagi. O sinar o kalanti ang kaya dunia. Dia bimbulun so kalilit na ayat yang lipatan na antunay keruna katagubya. At naman ito ang kita ba, ito sa niya namin kita pakai silang buto at sige na masaadat o masakawa. Antun ay butuan sa katagubyan at antun ay butuan sa kalakis. Kinanglan na kahit panganan ng manusia, may nang kaya. Sa kausakari away dati niya na nakasabutan na makaayongkan sa iyak ilan ko manusia na makapunta. Akagidi niya nakataw na antunay pero nakapakapas, na antunay pero nakalakis, na puminataw sa kanyang samputo akaprong-karompa. Ada mo boleh ang patayan. Ayaw masakit siya. Naubad niya po ito akalakis na ayaw kasabutan niya nung nagitigat tibubya. Nasukat tibubya na ayaw kasabutan niya nung nagitigat kalukis, nagitigat kalakis. O hindi maad na pala yung mga manusia na ayaw katibulyan na ito mo alin yung mga kabayan ng dunia. So sabi, nakirada ng kaya, paano ng kaya bumasa. Sisaling doon sa putuwa, bituan sa mga ilmani, mga secularism, kaya paano nilang siya putuwa, kitab, kainun ko dalilan si Ikurabun 1789 nasokon sa Islam na agama asalin
Sabab sakalia apa-apa niyan ko manusia so mawali ang kabenarian ko ang manusia itu. Kaso ko sa Islam na adna mga tamana o kapag puti ng tao. Ibarat na sumpangan ng kanan na tatamanan ng Islam. Nakalialaman mo po mga tao, ada kundara adila yan. Napiso sa doakan sa doa. Oh, mana niyan na so haramat yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na tanto niya kaya sa langit o kaya pa kaya ng harap. Dia mutawab doakan atau sa harap. Naroon dun so makikita sa iyo. Lain man anda hadith. Habis lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satriyana walladhi nafsi biyadihi. Inna ar-rajula la yahdifu fi jawfihi luqmatan min haramin ma taqabbala Allah minhu 40 yawman. Ibtatiyan otomatan kuminaw. Kasulit pa. Ayun na niya na mama. Agi basta amano sumama na minilak sinusuway. Kasumawin na sisiran sipa. Si kulat. O ayaw mo amanoy na bayi na di mo persumahal ito. Dahil ang utakya tiruon wala. At ang tigal niyo sumama kung bumiyong kumahaligi. Na bapan kahapon kupa sumada ito. Sa kanong. Mata natin yan na sulit ko. Gabay mama. Na ukata ko isa haram sutiyan yan. Na di mintay man ng Allah so simbo niyan o sulit upat ko ito. Tiyaruan o Islam sa tamana so upangan ng kanan. Nabibigyan ilan sa Islam na salib. Akali adinian tinuan so lawas umano siya sa haram. Nasiran na ayat na kalilid ay begitu esap kiran na haram. Pakabur, kakasabun, kakasaperiban. Mini sampai sa ebudian liman to kena toa. Katama sa taon na kianiran. Asala na sapu yan na pagkiniran. Yun to sopan mo kapangan ng kanan. Ayat tingin naman na akawali o Islam alam asalin. Nakukundiraan yan sudah. Siya kumabuli ang panakat ginawa niyan. Kukik pentuyo niyan kumaway. Ayaw ko din yan di magmamalengkan kumaway na sabu sa kaya kung anong sakawin. Na lagi namang putus sumaway. At tatagdoon ko o Islam sa tamana. So din yan di i-play ko mga dato. Ayaw manatigi na mataan na piso katawan ko kayo mga. Nabukaan sabon sa kapasan yan, sa kapuluan yan mo kapakapi ang ginawa niyan. Siko kituban na ganyan ko sa lakaw. Nag-iay ikaw yung gig sa iyo na gusto mga pagkamangin sa dunia akan ako mga Muslim. Na ayaw masakiton na adun asab at mga Muslim at piso aswasan. Yan na. So at tigino sa Islam na pagaw mga kutuwa saulan umantulog sa sarabon. Apa-apa niyan so pangalan ng kanan, ako so panginuman. Ako so ibarat na kapakikundali ako larupa sa putar ng umawas sa anuman sa kutuwa sulod sa ulan. Panirok na tigyan na so tamo ko Muslim na pinabatan sa salat uman ipatpuro. Yan. So iman to na ay masakit sa inaan ng mga tawaran ito din kaya tampunan o kumulan. Ada yang mapakasunduy o antonay pero nakatugubya at antonay pero nakalapis. Iman to na ay siya mutsariyang na ay ko masak. Na ayaw nakatugubya lagi ang mutam yang ada takilit at sariyong yan. Bubututo ko at tamok yan. Lawan na panakat o ginoon yan. Napagkibay niya ng kakari makamuhay na iyong kutuwa. Gaganyan, nabugiyang kutuwa kinyan kasi rong binanga sisa iyong kutuwa kakayaan na utas nila sa mga
Sakana upaya pagidaya na anto na ay o kita kapupunin daw manusia. Kakitupan na kinanakuhan na niya. Miyak o masu Islam, ja'al Islam billahi, bil amri wa bin nahi. Miyak o masu Islam, na aliyah. Yang punto milik talingo mo Islam asuhan, na yun dikatatangan ko tarto ay terupyo manusia sama etnia, na ito kasilangan sa maliwanan ko lumayan mo. Nasulamo no pilikrik wan abutan do kapagintaw. Na an amin talingo mo Islam asuhan ang mapapadala. Ay dapat yun. Ibarati wa mga boy. Na ada susukin na kanu akasunod sa ditar. Na ada sasaparin na kanu akan ditar. Nakasasabot tayo na. Si Infan min ahli nari dan para umat. At na doon po kung mga umatakan. Ang mga tao ko nakakaadakan siran mipmasay, adakan siran maylay. Na kung nagyang ko ito mga bayi, kasiyatun, ariyatun, mailatun, mumilat. Kisusunod sa sanjitar na basiran sa miyak talaga. Sasapangan sa sapong tulong, nasasawan sa sapong tulong. Ay pasal ng kaya binibag na spaghetti pataas, spaghetti pababa. At natulong na kiyasawa natin po din, na romantik na mga nilelepos din. Mga wakawa, na daliri lumaakil kaya. Okay. Ay katulukan kita na mintitan na manipis. Na ayaw po kiyasapangan na sulakaway juga. Oh. Mailatun mumilat, dia ko to mga bayi na disiran ini. Roson na kasinimatel ko, aso mga bukiran na lagi, ubumbul amat tu sa diyang mutua, berkukum di inalipun punta. Oh, miyak kau masuk Islam, na aaway na nila sukuan si ibu kandiditar ng mga bayi, aron dun sumanangiran, naron dun subantuan nila. Nagutaman sa kaya susunod nila na sukabaya o Islam akan didiktar na miyakaw ulit na miyakaw o yung putar tuturun akin na ang gagawin siya ipinaw niya. Yan ang ikaw yung mitagin kaya mga sarwa. Yan na mga Israel na ayat tatarimaan na nakatrikumpyan na san sa malay kakawasan. Yan kaya mga Kristiyan na ay sasabot niya nakatikumpinasan sa matay. May manto na tagitan ay sasabot o naging ay sabot ng mga Muslim, ang mga away. Nasokit po po nga rin ng mga away, kung katay ko muntaliran, ay buhay ka po muntaliran sa kapakawailan sa tuman mo. Na ang kayo, nasan sa makailay kakadad ito, ang mga fitness o puso Nanya mampu ikas animat ka tinggal di bukas. Karena ini kemudian sa tuwa mo. Iman to na niya binasaan ko tuwa panay na usawad. Alagi o ba inot nga ng utapet ko paano nagyang kaya mga karawang kataspikon muslimin na bidini. Turuan sa mga muslim sa anangan ko agamayran. Mana niyan na ketarukian apalagi aku sabut ada awayan doa hati kumpiasi Islam. Rampi pada sa iran ay pagkairan o wakato o yasiran ng Muslim siran. Dan itu ako na kumbunganan. Oy, habang adipir bisa sa ulo sa hirang kaya ako man ang mga asawa. Di nga na awayan ka na dagi dua yang api din ka nakabot. Ino ka di sulot sa hirang kaya mangangal yung diktar. Oh. Tama saan na mga tawasungaran niya na miyak api-api angalan na Muslimah. Na diniyan si pangabisan. Baka ko rin niya sa mga asalang apasama doon makasangkiran sa ngalan ng Kristiyan. Dia dili niya tutuan-tuan na kumili niya tutuan na. Ando na kayo di tutuan nga ini. Na ay kada kasagin kay Abasa.
Ini pak apa-apa na ginawa Muslim. Akhirnya partinya nagpasanyan kami akan tawalin sa pagtabas ang kaya mga sarwa. Iman to nalintan mo pagka anto ini dalam sukat tirutan nomrana amadang lalin sumut. Ka ayah karuan Tuhan aku ayah upamana keturun amya kaswa. Nanti utaknya pertanyaan suasanian kayak Inggrisan dulu. Oh, nasu ini bukan kawan awasa. Na pamusahan ka na panganukunin ka ang kayo nagtibang isang kabupol kakalipati suwasan ka na miyada so kabuguling ka parang miyada suwasan ka. Isa po nga na ipunto ng mga Pakistan. Napian sila matagkan dia, nadiyan daripada juga sa ulo. Oh. Nah. Mana yang nasukat terupio manusia nasagir kaya agamanya. Miater yakin yang Mustafa Asyuyuti yatiyan ini iman mudahun kalahaman. Mau masuk amalin suparatya, malin sukaput kuduloma. Pada akar kamu karena dah kalilintan, oi sulamun lawan amala kahirungan aku kasana tanah tanah ukapintau nak kadang yung kadin amala punya nawas sakali amia dua mutaparte. Waktu usulnya nak pangandaga akan ada dibelakan. Ayat ini yang di kapangan na dua mutaparte. Mga bariya kemudian sohan kita Islam na kadagang kakaguba iparate di imreba na eno di imreba kaguba iparate di imamanagaw eno di ipamanagaw guba iparate di itutu na ada mga kakarin guba iparate di imamono sa diuntol na kanat ito bakawalaw kaguba iparate so lawan amala ahiruara anak khasana tanah pekerjaan adik guru dan manusia na ayan amala asbab dapun sabro tapalate pagato wa pasal imam bangun di imam namoyo sama anak nabur kapulan untuk saya Allah pagato nga samuni ka bapak si seminar namanya kan tarate kasih siningan marate ka aroma ino to gubay parate. Padahal adik pergi nutulan kapiong dia disusah ya nanti kena kuakaun kami bagu-bagu kapanan so gebay parate so masuk pagtawa soal kok kiadan sana kiadan bang kita miapuan sesiran beliau lupa na ayat menutu amal asbab na disiran diimangakal o mga asad ang iyong tamatin buwan. Nanti muna ko ito makaplalalik. Punali mo nila lagi yung kutwa di mamamasaan na usok pamanagilan ipuntat. Din na mala ay ibangkit kira na aras sampai ada kira musulong. Ay pitaru Allah wa ma kunna muhlikil qura illa wa antum zalimun. Dia midin bangkit na punya midin binasaan so kau tahu sangkut kayo. Cata masa imawali semua tahu mga palalagi. Ala la'natullahi al-zalimin. Tanu dan nanti wallah asumur ka wallah ay kulub ko mga palalagi. Igira niya kauma semua tiwa betul nila sa kalamiti. Na pusuke so parenta sa pamumukayan mo kumatawan miyati tayang putatiwa miya suwa ta kalamiti. Na ay masakit kung tabi ka. Na lagi ko ay kumiyati tayang putatiwa na so barang Sherman, tapos yung utak niya na iyong kuwa alamin ipan. Uli na sumayo, tabi ita. Nasu ayuda, nandula ayuda. Sigo, kaya bangkit ka sama lagi. Kaya tanong hindi nga ang bagoy, tataw alam mo na daw mga bagoy na. Allahu Akbar walillahil hamd. Na ilan ang mga nagpupuyo yung kutwa, ukiyo mga pamugayan na temo-temo ng kulabarang Sherman, awal na kumanadiyong kebijakan pagpunyiga din natin ang pamugay siya.
Sisa dia kaya omongan nakia pakan agian kaya untuk nak ini. Kapu gua utau kudinya lah. Udah namanya nak kudinya. Nah dia kaya mengundang tanah kaya sansara pada apa kita. Masya Allah. Nah ayat dua gunung ini. Nah mendulit dan Allah mendulit dan para dia. Dia mau tuan lupa. Adik memperwa. Napol sa iyo ang paparateya. Babaya rupiah anda di atau itu kegiatan at sumun. Di mabulas ke karumannya. Nah, lalu bang ako'y parateya. Babaya sasama niya di si karumannya. Na ako'y parateya. Mama mo apian tunay puni di karumannya di karun. Mamin ahadin. Yatwa umratahu fi hawaha illa qabahu Allah fillah. Dan mama tinag ay pauno kiyan kay karmannya susah sa kabayan. Naman ada tinag isu wala dunia mudita para kiya si kolaka. Nakiyan karma ko sama nila oh dia ay karun bay na. Nasumo sa mo kung natinga bay na kiwalo. Kung masak lagi yaw natinga oh bay. Palen no bay. Namun pun begitu mau lah, nah antara ini dia lepas untuk mengatakan nanti kalau. Siapa masa ada permakhluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah tuan yang maskas segala soal kudir itu mengarap. Dia mutasumnya kira masa itu saja dia. Nah masa buat tuan itu na pemanaknya itu dengan so aku pintu sakana umatak ayat yang dibutuhkan lagi yang kutwa masa kalau disebut suaruman ayat yang dibutuhkan lagi yang kita menghapuskan hati dewa tadi Rasulullah buta syarat sawat aku baik itu so mga wala yan na mga bubutaw na papalitin nasa rin sa upamana kibaya ang tro na nanapakatataros sa na upamana na sila kadal di sila di maging usapa kami. Ikira di sila di tewak na mga kainago sa mga datong na lain mga binatang, lain mga sapi at na mga sanyaw. Miyan o masuk Islam, na kaya pulungan niya ng putwa, pagtaliran, pon sa may po apa niya, na sama sa kalayan, na kaya pulungan Islam. So kasi mo sa barakala. So upamana, ang kubat, ira amya katimo sa mga kanto mga masuk sa kapamilya. Na kubat nila sa kapamilya na sa pananiran sa kuway wata juta mo na pudiran dia di puasa. Na kaya mulungan siya ni bulong na Islam. Dia kaya berarti ayam polisi makai ng kanabina ka kuya kutwa ko mana may tuawata. Kaso sulit mamimikiran. Nah, mata nang yatang at ginawa nila dito ay masa kapantagan na ito ay niya kapatid. Tama ko sabi ko mga ulama na magundro. Mga ulama asumisir upat yung mga dato, nasa mga kaway ko dato, apagi tutubiran na era, di mamando. Mukha tanong ako. Ibarat. Nanakali ada makayon sudah Tuhan kita mau nangin semua. Allah. Dina ni macam saya. Nadi ko bantu sudah tu. Babiyaw takdo ganti na wala ini. Boya na ini semua yang beri berani. Allah. Mga ulama alibu balinya sa sosial media. Pungkot na nila na kaya kaya pagka babiyaw ako bulbul na pumana nila nakapututeran. Kakak awan isana pagi ilay jelas kan yang kimia kaswa napalay din kuda sa mga panir. Allah. Mga kawasa ada mga kapir. O perlu berparu na naman niya napakakala niya penangkutan dito alun. Anda ganun pagarkaka. Na ayaw ko dapat na suatu matan. Di kemunuhan akal mo. Kaya tu kami ko kada tidak man umrano atau nasuk kiau kita mulai sekali uku. Di kemunuhan agreb
Matun aku sa dira mo motor kana bapak mo kinumpak sa kaya alam na ulo mga ko ni. Abi ulasan na kay ator niya hindi hindi nila kita apakama sa buto. Din na ko sa niya ako na sobrang. Na o pag niya sumasana pun tunay ko ng kayapan niya. Idala ko pudra. Idala ko mamu di syawala na su. Nadi kebunuhan nak apa? Dah pulai dari kasar terluar kisah. Pulai kata orang ayat dia berapa? Berikut kasih kuah. Allah Akbar. Anu lagi bunuh sih. Nabi yang buka apa sampurkan masuk. Ini bunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau tahu yang bunuhnya? Atau mana istilah masa sanat? Ayat ini bunuh yang tidak lagi ke rumah. Nah ibu tahu di kanu. Berdirilah sekarang terpegawatan. Nah, oman nah, omanan supaya itu apa pun tahu kan. Nah, isan apa kamu mesti dasar mau mengabai. Nah, ini akan berdiri kan di isa siapa kamu. Namanya salah teruan kasuma lagi. Nasi isiran niya kapun pumamaina, si isiran niya makala pumamarap pumamaina. Akhir utama mainan ada minggu kota sira kita mau minggu kota. Oh. Semua pasukan pengamalan sama bangsa kuatan. Nasibnya apa pengamalan? Lagi dari yang tua masa tua lain. Kemudian sudah semua muslim kepada Palestin di bumi nama. Anda yang sangat lawal. Amin kubi, miya kato at namang udala din dito haruma. Tama sa miya kato haruma lang sa mga pagalian, tama umamari niyan. Tigiyan mo yan, ay nung kayo na dito haruma. Na tigiyan, ayan niya ang kato haruma na dahil yung ito lang natin at tigiyan naman na iya. Ati tuwa kisah dengan nusui bugerak no Allah mo ya tau. Ginatulad si Ibrahim ka. Nagkina, paganayon na ayas ni Patian, na ang Ethiopia ang nakapatan niya sulima ko na pag-ito na ko niyan musulta. Ay, ikan ko tigyan na Allah kami piwal ka sa mga tao. Natungkiyan niyan sa awal niya na kumanda sa kantuata sa Palestine, kan makabuli ng Palestine sa kanan ng mga Muslim. Tigyan na ito pa sa ngama. Nagkina biya siya kung niya ka pangaluma. Tama kami ako kasang pertama na jauh yang sabun dan cairan. So yang saya yang utama diri. Nah ini yang enam ketua sifat yang berubahnya. Nah berubah karam lagi di dalam utama diri. Nah tinggal orang. Orang itu dapat diri posisi ada mau dia kau baru apa ya kalau ini turun di sini. Kali mau panggil pengaruh. Tinggal yang mungkin lah berubah nama pasal itu. Agi sifat dia. Umakat kami nak pertanyaan sulimaku. Nah itu juga punya surga. Ayat maknanya na mama ayat unitannya di karuannya dari aturan yang mobil tuan surga. Ubi kami Allah semua tahu. Nah berupa namanya kawalin dia nak mandor. Maka ulama mga Muslim saka pamambulingan ang Palestine. Utang mga Muslim o hilang tiga kapasiya kaya mga salibin, mga prosesya, mga tao, mga songkewa. Anak tinaan na miya kawamasya, di na nitiyan di gubernur, dan tinapalan ko na kami ka. Ayak kayo yan ang miya nasirani. Nabigay siya no Allah sa muriya tao. Ang mga sisibuhi lawas. So ako po nga lagi ang utawata, namin bibida siya kadang-kadang kumabog-kumama. Kairaan na minibungkiga yang na tama sa pagkakatuan, pagkakapalian na dito na pangablo na prinsyo po. Tigo mga wata ang mga palian na inoriyatikan na pangablo. Natigin ang pangayatigin na punisip na imulo ka kan siya kung manarayatigin na makala ko na pumadala sa mga buwan mo so mga Israel sa Palestine. Na kami ako makala, di mamauda, tama sa kami tulos. Na niya dari sekalian, apaswan api yang guna niya semua Muslim, adna agutiran caramu, adna upamana sabukiran,
martabatiran si kuilo mga Muslim na ay ngaran ng utama na si Salahuddin al-Ayyubi. Mana niyan kung kapantarian nasa kanil ikinaman kaayat tindir ko amatan na umakamuhay na sa tipo kipapati ang mga boy mga ina na ada Panginoon sa ada puhatari mga kapagdaw at kagumpiya at lumumaliran sa kabinas sa umasa. Ay kita ko pumakauman sa katawakan na kamputan na sa katawa kumandol. Nakamputan ako makatira katawa niyang halakag sa Quran buhay mga ulama. Allahu Akbar. Na mau masasya yung mga lalito kumangayin. Na miyawali siya na palitaan. Akyari yung naganyan ng puto akin na gabihan tayo kagkilma na lima kapuno masupag daw. Na ikada kaliway. Turun tapos. O pamakaitarat na, di kanong puli at ito mga patikaman ang mga ina sa kampi at kakampuan sa mga kuleta. Ay pa kayo sila tunay ko kapudrakan. Nasusurangan. Sirkan man niya kapudrakan Fir'aun. Suhaman. Sukarun. Sumiyangalan nila kumiyang binasa. Si Kuliyaw Rupa. Nasi ikan kasih silang yang makatak mga bumi. Allah. Iya kaya ding bir na po pamana pagtaw mga wata mga muda ataman sarili na fluid niran. Iba daw kaso motor sarili na mapita na niya daw. Nasiya na niya ako nung kumain na. Allah Akbar walillahi alhamd. Nabi ba? Idin iman ulaun pada aman. Mau masuk aman din so paratiya. Nadin akhiram akarana kamu karna. Binasan so aku pinta. Nabi ni sarapa ayat betul dia ayat masa nama disuti ko kapag rumah. Mungkin cukup tahu sa taruto ulala na ibu so rumah. Dia tu kalau sa tanong niya kau masuk Islam. Nabi amri billah. Al-amili talimuman yang nasungkun. Naban amili talimuman yang adalangan amay do kasapara. Nagyang to asungkun amili talimuman yang dan tujuh suap tubuh. Ay da kay man. Ayat alid na muslim. Simbol niya suwala na pura niya suwala simbol niya. Tunay nga pakayag niya. Sumusunod daw po kami at pira subhanallah wa bihamdihi. Nah, kumakan daw puso ay nakakain niya rumah si kamuanya nakainis na pala sa kanto. Baya sumiyong na si Choluka. Baya sumiyong na ulama. Ay sumiyong na suwala. Masya Allah. Kumasumasa asal atau moha. Nanong pun aboy asal tadi. Nanti ni kiswa. La ilaha illallah. Yang ayah kau yang bisa hidup, nari itu apa? Minggir na pecera, na salin sa anto na ni okay. Akap kamu ay numpal na ato ginawela. Anda niya matiyak na, may ito akita, ay pwede niya na bilabol kuhuli wa turaru. So kala akalat na anto na yung mga radit akabinasa. Na ayat ini mula niya nun na upama ka makalas sumahar. Na bunda kan suka sumpah. Kapunda kan semua maali makapungar rumah. Ini di sabab ada mengarah. Aku siran sahawe, siran sahabat. Naik kegembiraan musuh ini lah. Nama kau kasiran, semua sudah siran sahabat. Gini mau berapa? Saya dia makalah itu pun roh liman tu. Nah ini orang azharan. Saat kusurat Mia ay sa kami nutos na madakla niya nga tututo mga buti. Na piyan imikiran, nakagi imikiran ang niya ato aragal niya ato mga mula. Sa iyo buka daw pala. So laban naman na pinikirin ko wala kapagintao. Ang pala na miniktarin mo Islam asong ko niya. So kipabanta rin nakakawata ka, kipabanta rin nakakawata sa ka. So karumang ka. Na ato na ikipapanta rin nakakosirigan ka. Na ato na ikipapanta rin nakakawata ka. So kaya pa rin ka anak ko na ano kung nasasakatan na ka atas lang po ng pagtawag.
Nagyang tutua sugol, amin tali mo Islam nasalin sa doon na ay papantag mo Allah. Nasumang susaparan, nasalin sa doon at mo ipapantag mo Allah. Masya Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sama kang bilbo, sa mapya lagi itu timbang o kurupong na krede niya sumagasya, na lagi mo tumakan bulas na marata, at krede niya supantay ito din mapamanyari lasi po. Imam to na niya salin, kalagi uwad na mga tawaya para imayan, na suka putigong pera na nawayan ang tabuwa ko sila. Nailan naman ang kaya masa. Gupon na siya ito na ni ator niya nabigay ko ulang mungkin dia Indonesia menjaga kota. Na kamasa pumakas ko yan lang yung tatapulinnya. Pumakas ako. Kakagi lagi mo ayat, kaya may nakatirupian asal sa kanila kapunulia. Nawan na wataya na tutubuan, ang mamiminingan na kinapakapalaman sa kurang, kaya mapitan na niya kahit nasara makasal. Nawan na pupuli na wataya na kinawak na kay salat. Allahu Akbar walillah. La ilaha. Inu Maria may kamawan sa pipituto na kutuwa sa harapan mo. Ano na ipagpusin? Na ay berhadapan na sudah ilaha illallah su'alullah mau masa mengalimkan apapun terjadi yang kita kemudian antara itu berian roh nasab yang berbukia agama sumia itu awas amal sar kami tumpah bagaimana pantagina balas Allah ipon samiku ka anna kumana kini tumpu kaya bagaimana na pantagin na walas sabda ka atil ka amin tumpu ka bagaimana na walas yan ay dan lagi din apa kerubayan warna na kumalayar ka si kuwarga na dua timan amin daw katratu damin awal pakisabilillah wa katratu damain Qatrat min khasyatillah ruh amidda salam wallah amlu ayat yang terkena kalau situ Allah o ayat yang pakata ruha na kana walillah na piala na ruha na tumi wala tidak lagi o pama ayat yang tuwa ulu apia biru to kana ulama ta kana walillah na tidak boleh pasal. So tamu ka ini sarupang kakuan na tamu ka kapuntunan rasa kuana mo. Na sabi sa tamu ka ada kami sarupang salam kuana na niya kabul ka sa labad ay pinisa sa kuana. So pala to kami sarupang kakuan ka. Niya kakuan ka na kada to ini to ka surga. Masyaallah. Na kada to ada abang kawan pemana Mini sumpur agama, na kada tu abi pembakat ka arsa doa nomor. So kata ini kira ini kan sapa, na kata ini kan sapa. Allahu Akbar. So ilmu ka ada kami tumpuk agama, berarti apa ilmu agama. Na ilmu sar kasapantan ke dunia, na dia akan dasar kabul. Kaya pagat ya hukum sa doa nomor na terwa itu mga pagdasin ko. Cuma saja. So pilis sumia sultan kia, ay di panagkanya. Sumia muda pa, na udinan ni sarapang si ikuan ba, nasiran ni pagkakaganya kapwa diyaman sa luwan naman. Diyan kaya kau yang bibitaran na ito kamnaway ni kasaplawan. Di mapunarang pulis sa basan sa kawayaka. Ipon sama itu autad na taman sa kapuyan. Na ayaw kinanglan na sukipon pula na makau na itingil ka. Sa kaway kuwanda itu udah ka sa kaway kuwanda kami sih kampung ko ay kadang lang mga to rami miados rami pipipit dari niya ko na muna ko moyan niya ko na muna ko kaya prasara sa inyo manamo niya ko na muna ko pumana kaya prasara sa inyo sa kaya wala niya anak ko da ko puluhan lagu na taman ke karwania na taman ko ataya na siya
bersih na boy. Nasiran pinakuda mak nasiran sa mga mori. Muli yang disarap ang pagama. Na gitu ini akan ada sa project itu bulan. Ayat pagkalo tentang na ayat mo ilumpia dan nakapagama. Masya Allah. Yang kuasa atau baik. Mapia tu dah dipedurunian dan apa guna anu di surga. Subhanallah wa ta'ala syadduka. Allahu Akbar wa ta'ala kapan. Alhamdulillah akhiran waktu kapan. Gitu ini yang boleh pemana ada tiap ayat itu dulu mengasilingannya nak ayat betul namanya lewat. Ayat tiangan tapi yang kau kapal masuk di daya. Bukan kapan lagi kapan lain. Nah ayat ini itu kalau tak itu sudah lebih namanya ada syukur namanya. Kali yang kau kasambengan, kali yang kau duyung, ini kau kemudian kali yang kau lakukan lalu. Dia masuk tahu sampai dengan terima semua ulama. Nah ayat ya antun apa ini timu ansa pemikiran yang nak Thailand. Nah ingat kartu wallah dia putra kejadian ada di suatu makanan lupa. Nah gimana? Dia berkata dari ini yang Mustafa Suyuti yang ini iman Allah pada aman. Andin di mana suka pada lemah. Nah diri nak koma. Nah kedebakar nak kamu kan. Nah diterima pengasupan anak beliau kali ya. Tidak kusawat ku menganak apa tahu. Berarti yang mau kapal biu ayat betul nak ada rupiah. Nasan sakala kapal dia agianan supaya lima. Oh pema. Nah mga soyoy ang buhay mga ilmani ayat pun la ilaha qadinu madda daman tiga na tuhon ayat at tuhon kalawin agama manasan sa kalay kabun niya. Nah ilayan man adna sangat baboy lalayo tayo makukulutul amat pun sa niyang mutakosan sa masaala o masakawa antun ay turun akan terkumpul atau turun akan lapis. Dia kaya sakat tahu arah bulan Amerika na ase Presiden Onassis ase ama yang nasi Onassis na dia bantuan saya pada JPE menunggu kalian itu orang mengira yang akhirnya dituli. Dan tidak si Onassis satu na Mia Aisyah Mia Bisita Bisisa JPE. Entah mana yang lagi yang ketua baik Mia Aisyah yang nasi Onassis orang yang kira paham pedagiran keinaian Mia paham yang punya sejarah di ini dia itu sudah ya kalau main Jun ini dia presiden Amerika Mia Aisyah yang Mia Aisyah yang Mia Aisyah yang na ayat artikulnya nasulaman mutam kaya maina usutam ko ina ina usila kini na palenen dunia ko. Na ini sebenarnya lagi ginawa niya. O antunay kapakamu ayan kapit dia ginawa niya. Na ayat palenen mapikiran aman pito ina semua bisa budaya pada tu. Na pia kasusuli niya sumay terbang cuma putih cumul ada pero. Oh. Maka sampai na ayat mo pergi na sumpay tu. Nah, orang salama nak kapian apa nang? Nah, di sini dikelele rasakan alam manau. Nah, maka terasiran. Nah, salah mana di doa ini nama. Nah, lagi itu berapa masalah tu. Kami boleh sekali dari kapitiwa, kapitoa. Ini dari suatu dunia. Wah. Nah, ayat teori yang sangat tahu itu hati beliau. Namanya hanya sama foto Isa Abuti, Isa Amerika. Ada di dunia kaya kali ini apa kagak maksudnya sa surat. Sa ayaw niya kita surat yan. Nada akan terupia. Sudah apa sih sa dunia. Allahu Akbar. Sa ano na mauli na sumatong benuwala sa panawatan. Ada daftaran kung pakitalan niya niya pagawalian. Na ay maktulilan na pikiran ama agna anni malia nadak anni sultannya darak namak ang bebo na sultan Muhammad na may akat na sarang pagsuka dito
Ino po, nasuktan mo kaya na rin mapakanta po agama. Nasukalat ko kaya na rin mapakanta po agama, na beauty sa mapabon niya kaante o lagyan po tatamo kaya na lagyan po tuwag tagatuloy. Na upang kaya pag inayang kaya masa, nasukat pa agama, na laging kanto bakit akapipigyaw ng kalili. Dahil po talaga niya. Oo. Ikinayang pa ako, manasimusin ang musimadam. Abi ni kaganda sa dalamay na pagkaw ako nakisip, musika sa buko. At ay magasira sa akin na luwan na makakalasira sa lagitingan. Na makaw ka na matiting radyo ay akala. Ay kakasig. Adila taon ng tunay kita kaya sukatan na siyang tatamong yan. Uway. Nasiya ini yang barasinggo. Api pindiran niya sa pinataw niyan. Na lagi ko ayat kapil dia na mayroon takan sita. Oh, akali ayat panayma na ayat ko mama ako ay putuloy na niya ko ay natanit. Na ulit naman yung sikot din ko gamakan. Ayat manayag na sansa kala ay isimbo si wala na beauty kala ay arga o marana kapuruk bang kata nakasih ko surga na niya ang tunin niya dito pa na lima ko kapur. Andun dikapagay bumi na punggulo sa lupa, na punggulo ang personal. Ino to, na karya as lupa, at kasuli na nagyang putamunin, na miyatang nagpilang diraman ito kasudiyot, sumumin sa puto ko nga nakasigo niya si Ikwala. Na sumampo sulang yung taduo, paminto ano, o sa katomumin. Kasupunay ka na pamalian, ang biyang putua, pagpunan o pagpurian. Miskinian, oy, na kaya kalaban namin pika po sinulagin, nagugit mo pika pumpulo pa, sa niyang puto po nga namin, ang pagkapsunsyubi. Na so kinitindi po pagtaw mo, kaya hindi ko kiraw na pamahabakat sa alay mo sama, dahil sila nakasilid yung langit, nagula sila nakasilid yung lupa. Allah. Mawal mu'min, a'azamu inda Allah min zawalik dunya. So kapag tayo mu'min, bubay mama, na tanto mapulit wala sa bayang po na dunia. Lahat ng dunia ay sara'in Allah min qatli muslimin bilay haqin. Ikatat nabi, kaso kalau dunia, na marunong wala, ada yang wala, adi sa bayang bunod ang buruan na sa ataw ang mapaparate. Tanto mapulit si wala, so sa ataw ang muslim, abungon sa diuntol mo kita kabuan katulungan ay ang magkasudunia sa pagkukalayar daw na dito mo kita. Masya Allah. Ilan yung manang kanan akaratas asyuratan sa Quran ay taman upama na menangang kanan akaratas minisuraton sa mga ayat ko Allah. Inukiyat lagi isa menangang akaratas kami sa minisuraton na sukuran. Anto na hindi nila giyang kutuwa pala mga karas. Giyang kutuwa o pamana sampai na sa sulamasti na kayo niyo sa pagkama, naglasing ko na kasuwala na kiptan o na benar ka, kaya dahil nakasapupot na kaya ba'y prasama. Ay hindi nila yung terapo, barangay na ini ang pinapuasa. Na ay tidak kagiyang kutuwa puso, alagay mo tutong pusi ko Allah, Masya. Ito yan, kung kamu ayan ng tanong, nasukap ko biya tanong, nasan kaya lumatan, mga sabay mo tanong, natin, aming tulong tanong, natin, arga ngayon ang tanong, so kau yung tanongan na niya kung kumayan tanong, inuntan na sunya pangat at tanong po. Yan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam na tanto malakalamangan nalawan pemanap yang isananya ayat kinanglan ko tiyo mukmin na wali tua panumanyan ang mapagimatian si ko pemanap terapasanyan ko kau yang dirian kagitu istirok panwanda waktu rupiahnya dari dari yang mutawaya anak adik Asyik ini Abu Dhar nanti na anak yang isanarang ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang mga tuma, ang palakpalayan na tigil man ay malayada. Awsan yung khalil, ibigisalin din ang kaya.
Piangin sana niyan raknam boleh nak na utamana ulah. Na pagkakay matiin na liyan po pahala anzura ilaman po fobi wa anzura ilaman po yuli. Yeti lang po tuwa dia kan ayah papatangan so unanakan sa kadatu unanakan sa kakawasan barat so unanakan sa menang manisan dia po taunan makasakat ay buhay wali pinilay si Ustad barat cuma ada tu atina bubuha kisi Ustad dan siya menamakan na ito to narikabakapon na naman gupon ayaw mo pinidayang ka na kaya tutuwaan na mutiro niya na saka na bisikalita na ayaw ko so anak tika no hari-hari mga panganto ulit na dito ng sagan nila anak ko rumang ako na niya peligro pa na iman tuhan na ginagias sa ko yung kaya pagtaw na yung badalasi niya hipon sa mga kalamusyo iman tuhan ng bibu-bibu ng mga buhay apang mula dyan yung buwatan saka mga silga mga kalamusyo sa sentral ito tama sa ito ako sa kanya di kemenangan sila itu. Anak-anak itu rumah sudah di mafia. Nasi ini akan saja kita masih berkadar pak mau pun lagi. Mia ada yang lalu nak dia tahu nak bino yang nabi na. Ada di mana dia aku tahu. Mia ada muncul. Nak ada yang pilih. Ayam mana dia ada yang di bawah suatu ayat. Dia asal nabi na lalu yang alam dunia narago, nak ada beli waktu ini mana kaya mana ni ada yang di bawah suatu yang namanya apa itu yang suatu yang apa jalan yang kan. Ada kenapa ini artinya kau berikan tu nak aku di satu dia kaya berikan orang. Karena kau matai, wah sebab saya ini kau nak kau buat dia masalah ada mana nama polis. Nah dia kaya, dia tu dikasih siapa yang sering ke dunia nanti di Islamnya kalalah itu kita ini apa kita. Nah, tama saja apa yang kita nak pikir pemerintahan itu. Kamu dah nak usul malam nak usul kemarin kau yang kita nak makan bebek sudah matang. Nah, kalau ini adil nama akhir kira para pertama ini di luar saat itu mana kafir itu sih orang kan dunia. Sulit tujuh mga fakta wali itu tak boleh. Mian siya sama umpuan mga lumpur grupo. Ay penting sa kiyong puto mga maratabat. Sa kiring pagkukamalan ka, na po sa kaya ang tapon na dunia na pala yung kumilig. Nabiya kaya apabang kagaliman to, apalinig. At yung bantah ng buwan Islamiyah kinaikin, na uji kaalang-alang na kagitang wala, na pumunta sa katiran na niya kwaswanta na niya na Diyos Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Gupo na nato siya, so akan niya, so panapuntawan ko niya, naroon dulu. Ang puto kapula di kapya. Itanong na ng pangalan saya, mana niyan? Nanatig sa aya, importante na aya, isa pa namin na uba ayang kau pumanap tuloy na sunan makakanila mga punalaman. Wansul ila man huwa duna, aya tuloy ka na sa orya na ka. Sa kanap ko sa nakasupit na huwag yan, ikali mga suwo. Pukas na kasaya pang aliyan na lulubo. Na anda betul na kaya kita lagi di dunia makapintu sa timur. Makapun na naman. Ngayon pinasada na mo kurang na ugaro mo na siya ito na da. Mata na itinam. Lili mo na kusuwata. Wah. Barat sekali yang ada itu Allah hari itu dia mengkapati karma. Nah sekarang saja. Ayat itu yang nak itu tidak buka pemikiran. Nah yang makan. Suaya manannya nak ada ka kasih ibu kau dan lagi di pantai. Saya dapat tarik dua view. Ini sobat yang artian awsal di hukum masakin wa dunum itu. Yang sadar artian nabiyan. Soking gidoenan. Si mga miskin na gusto lalay na kandilan di otomanan. Kitunaan, kipraniaan, ino to, na kaya mga miskin na mga pamilya sila wala, isa sila na punaw sa kaya dunia, wala na doaon masakin na karabat isamawati wal ard, o pamakamada so pamilya mga miskin,
Agian semua atau mga pamilya wala na edad ko na sumanga lang ilang lupa. So ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayaw niya natin na Allah wa ahini miskina wa amitni miskina wa asyurni ma'azubatin masakin. Ya Allah na uyalakong ka o dunia miskina na dahil akong kaasahan na miskina ko na uyalakong ka pada pukulong-pukan mga miskin. Yang kita sunabi na ayat na kalilid na gulang na din na pumanag kami kultura mga karumanian. Masya Allah. Ay kalilid ito kanyan na umakong mag-ig kesalak na tiyo ilalim nakaka. Sa iyang kutuwa kago iya so kapita iyang karumanis niya na tuwapat. Inisip niya so alis kawan ito na ay tamo. Kapapantagan sa sunodolay na siyaw na lilitaw. Natilang pag-untakan ang makakong mga watasyahin sumawad. Miyaday sulabi na siyo, Masya Allah. Naipapunin niya na ayag ko Allah na paliyan sumawad. Piangin sana lang natin nabi. So kawayayakan, tinggi na inakan, hindi pa mga anak ng mga miskin. Waduno minum na sulalay ng kailan ikiparadya. Dalay ng kailan ikiparadya. Bukan ang mga ito. Wa an asila rahmi wa ibarat. Piangis na niyan rahmat ko na ikuyo ko tanak ng kutumanan sa mapyapan ini tulak ako niyan. Nagiri at kaya tumanay, kaya lulot na inang kanay. Ang kaino, nakagir ako pamakalimay nun ka o tawso at na ay kipabantag niya kung tumanay niyan na mapakay ang mawala berdoli ang makaanak sa puto katri mawala ko sito niya. Natin ko yung tanong sa kayong panganak kung ano kaya pangalit oras tanong sa katawa sa hawa asal ito untuk Nabi kukulinan ng mga playo ayan nagbuniraw sa Nabi iyan na liyakrujaan naman ang sa akati rahimin liwa kaya tiyen so liyaw tama gabi at tumutulak sa lulot yan ibarat kami tulokan sila nakapipisa na liyaw sila na gabi. Bila sa atau manuminium ayat yang pakasutin kalian bumakapasad manuminium sulabi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam antunai ini liunya nabiyan asumi wako upakin anak. Mia kami sabun apakah dia dapat kami. Dan kami dimakamit dia lagi. Nabi yang pinalak ngadak dengan disanta masa punya kasihnya disanta masa umur Allah dia. Na ayat ini mana iya sahabat yang ginawa ko sa kaya ginawa lang. Na biang asli dulu iya sing anak ko niyan na biang anak ko niyan. Na ayat itu berarti inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihi maqatir rahimin. Suri mo wala na niyan ko akan ko kaum aan na bisa sangikir na di manulak sa tuwan na niyan. Barang na subang sa parang na sa kaum. Na disirat di lumadan selalu yang menguasai nama tu kira nasa atau sebelumnya selalu dia. Kita kaiman tu sampai budaya ini papasannya sama arikul. Contoh mana ini ina usia seluruh dia. Ada pernah mata tu, ada pernah naba mata tu, komana pun makalu hati bisa. Nah ada pernah tidur nama beri. Nabi Isa apa atas salun dan osakasana tan amu ragau hati dibuat. Sabab sakalia akan tuang yang akan usul yang petak lulung madaklah mengatakan ini turun sokongan ini lalu ibarat na nama kasih nama tu orang Eromian kalinya keluar sokongan ini nak tadi buku sahaja. Wah, nama pihak kata ini nak cuma siaran hari terus kau ini nak pula kita ini lah untuk hari ini kan. Atau kau ini nak tuan ini kan ya. Nama mereka keluar rumah kalian dan nak cuma orang kita tahu yang mana lagi manis. Allahu Akbar. Ayat dulu dia nak pergi jauh pisina, jauh pergi sa gegaman. Wah, namai bukan yang masa mati dah ayat dulu sa. Pernah bukan nak suatu mana ini nak miskin. Lagi ada kaya mana ini? Maaf pada ikut mengai sanau lagi. So, ayo tak perlu, ayo tak yang tetap ketuanan ini sampai sokatul laksanut, napada katul laksanut tadi kamu tujuh tuan mereka. Wah, nabi yang bila nak buat ini semua nak agama ang pengerika, pengelamisan, makan apa saja pemanah dia berudut. Wah, mudah-mudahan semua anutan, saya pasti
Saan namin perap sa may nalutian. Namin halos si Matong Puluban. Sa kira ada masalah maju juga. Natawang inglo. Pakai Bapak ulay. Mereka ikan. Tapi apa sekali tambah sadok na sa dia buwan. Apa sangkay kaliman wala so amanaka. Kain mo tayo man tunamya ka. Rani so kapatay kami dapat lokali. Na utul mo utul na kawaya hindi yung ayahan. Oy, mungkin kasama ang mga lalan. Madang na kayo dito kaya pati dito maputi kayo na kapag uniluin. Ano manami yung dito maputi kami dito na po na kaya pasado dito uliyan. Dahil dia untuk ambil terapkan, jadi boleh masuk, jadi pun lah. Iman tu dia taruh usia nasaulan, ayam maknanya nak dia beringin, nah sama ya nanti kita dulu, kayak kita rumah tahan mau tadi tak pelambut dengan rekan, jadi kan orang kasih apa kau dia nak untuk mendengarkan pasangan murid yang kutai. Balasan Allah wa ilahuna aqulu ma tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.